karibu ntora loma mudara ibori tidirikare account yidire kyungela kadarigwe kila modaga getumi chibitarine rekudira nindi chintere kenda kubebane nangendo indaya gweto chotunga tabogi maguntu konge bariwa bangi bone ende beta mwanka mutilai tigania west na mudara sub county ontobrane nebo mebo kadani ontokinya barabara nindo ku mwandike tonde to mukiri omiteka na chunkuruki Akaribaluma wondine mudhara tiganisti bonanetie werubo kumania na wakirwa tibitare nyume miaka nkurukie kumye wetera. Tibitare totoere kochwa ntuko inyinge, totoona ngavanonge, ura yete ao, yete otorurira, no kototoere ochwa, na itochokira mwene nyamwandani nkadho, no ntoboruriare, ategira tokira kieto totoere akioge kwa actualized. It is an historic action, no tibitare turakwa tokuma turauru neta kwa. Right now it is a success. Oingo chukere thirikari nkatho amona mheshimiwa wetu Aurelio Murangiri no tuba kwethera on the front line to make sure cibitari wakwa na ko supervise ngwirera rutawa akeya every day kuona kioreki kubethwa kontungo kubethwa tukuigwa buruto ina kuwirua no tukayita kara konthe tukarite ndene ya community igonto inya kuwatakia roe sana kugetha kwina waterborne diseases na antu bakathangika muno lakini rwari tucoketie nkatho kingavana na thirikari yonthe ya county no ntoba twakira cibitari ni akina ni nthongi kabisa. Cibitari yanjiririe kitambo miaka emingi kurukite i community ekurugo kithirikari yanjiririe the first government utibu ethithirwa echoka kithirikari yire ne etwika bando tibu yathithirwa na thai kiroto kia mwananchi wa Loma kiukinyanira kiroto kiki ambiriria around mbua mwaka wa 2015 kana 2014 now so imiaka 10 batura kwiriria cibitari na woni nkauwa inkuirwa muno na ingukatha mwathani no ntubo kwithira kiroto ki itwaumbira ukikinyaniria rira ndikuo na ndi mukariri wete KMCA cibitari iwakwa na miaka ile umaritwa twambiririo miaka mwaka yo mbere rira twaumbire kwa wa 10 million ya World Fund itwekire milioni 1,750 ndene cibitari kenda yakwa na mwaka yo elirira turanenkerwe milioni 15 cia World Fund ringi twombire mea milioni ingi ile kuringana na boibare ya thinene ni uchotungata bogi mabamwiri kuraya tubitare ire akui muthara tweta muthara sub county hospital na kwaura tacha kinya na kana nyamotelai na motelai na ni akui nara tigania west kutotoira na thinene njira chiongo totona inyo kirokira imboria gichiori kinyantu kiranga gavana kia ko launch akona thine to kilokerete secondly imbikibiki tweta chumodhara in distance so it will cut catastrophic cost ira twinka weta mudhara sub county still kani ya wakilondinya mudhara nonto kwethira achi bakambiria kweya bakani ya baraba yura na araura turaukira to akamata anturi kurete ba kwire kinyajire na bakara mano kinyachibitari kwa una to wega muno kwethira twina cibitari at this area rwibarumbete thirikari ya county miru kugiye kureta ndawa ndaitari no mirura kenda baguneka buraku bati abira kwenda kuromba thirikari ya county ko make sure that this hospital is operational haraka iwezekanavyo mbere buru ito kwenda ithire na stima onto itena stima ito kwenda kwethira kwena roe no tuwa washrooms na ginya patients kuthamba njara na manto yara yangi cibitari bukia kwalilia compound yetu ria muitho ground wake tibwithi bwega na twena mate ngavana netete otwa resources ira kionthe ikwendeka itweterete daktari itweterete ndawa gavana yetu ne yaruure cibitari kenda antu bambiririe kunywa ndawa na turetere ndaitari kenda antu betu bareka wita kura ni aibo muno cibitari na nkanya ikethira ingi ya mibuara ni aibo na ndenda kuromba ni ruari it is unfortunate that ntukwira no ntungetiira mbua ngirima na ile cietete muno ntewete kiachathira keto becha turatotiatia ilwa nyuma twa itarira mbecha chikwa na mbi turatotia obichi ne gavana ne babange kana department in health atenge ngirima na ile contract aitwa ngavana ake yantukwira ke yete kurugura cibitari atike beberwe mibu ake luka ni aibo toete kurugura toete kana na atebo kuona bwe ni aibo nonto kabisa bwa ilete nkanya irerea
twacoka tukainga mibua akiangaika abato turugoreta MC Ontere Aurelio Murangiri na rombete Gavana Kawira Mwangaza kurukiria mbeca mawondine kenda itethia kari maturene Bwea. Itukuromba that kinya uko tiere obo araumere 15 akinya 33 kinya ako tiere anini kwanza auma nio kuraya atiere ni anini twakinya 45 ngwite kia ward cietu miaka iyite lithatu tukethira twina ward ciina nguira nyingi. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.